Psalm chapter 3, verse 1. I'm going to read the title because it's important for the message. A Psalm of David when he fled from Absalom, his son. So kini nga salmo gisulat ni David diha sa usa ka lisod kayo nga panahon sa iyang kinabuhi. Verse 1, Lord, how are they increased that trouble me? That is not a question. That is a statement. It's Bisaya, pagkadaghanan nila nga nagsamok kanako. How are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Selah. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill, Selah. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. Bisaya. Ginoo, pagkadaghan na nila nga nagsamok kanako. Daghang sila nga mialsa batok kanako. Adunay daghan nga nag-ingon may tungod sa akong kalag. The Visayan is walay tabang alang kaniya. But I'm going to add na because I think it helps. Wala nay tabang alang kaniya diha sa Diyos. Sila. Sa tibok kinabuhi ni David, ang Diyos kanunay ang nitabang niya. Pero niining panahon sa iyang kinabuhi, ang tao naghunuhuna, wat nay tabang para niya gikan sa Ginoo. Ang Ginoo di na mo tabang niya. Verse 3, apan, ikaw, O Ginoo, maoy uskataming alang kanako. Ang akong himaya ug ang tig-isa sa akong ulo, ako misinggit ngadto sa Ginoo pinaagi sa akong tingog, ug iyang gidungog ako gikan sa iyang balaang bungtod. I have a question. When you hear that, tig-isa sa akong ulo, what does that mean to you? What does that feel like, tig-isa? The lifter up of mine head. Does it feel like that? Let me show you what it means. Come here, Beth. Look discouraged. Can you look discouraged? Ale. Look down at the floor. Look discouraged. Look down at the floor. Look discouraged. Here's the lifter up of my head. Look at me. That's what it's talking about. Don't be discouraged. Lift up your head. It's not talking about, okay? I just realized that I read that in Messiah and it sounded really painful. Sorry. Verse 4. Ako misinggit ngadto sa Ginoo pinaagi sa akong tingog ug iyang gidungog ako gikan sa iyang balaang bungtod. Sila, listen to me. Can I just make a statement here? Usahay lusurang pag-ampong out loud, makusog kay naay mga tao dool. Naay rason si Kristo miadto sa mingaw nga dapit aron magampo. Usod magampo kung imong siling nga makadungog sa tanan imong pulong. But listen to me. There is a benefit to praying out loud. There is. Kung makakaplag ka sa lugar nga medyo mingaw, walay tao makadungog, naay benepisyo sa paggamit sa imong tingog. Talk to God. It is much better than thinking to God. Because kung maghuno-huna ra unsa may tabo, imong huno-huna magdagan-dagan, dali mag-ampog yun. Kung mahadlok ka ng tao makadungog, at least move your lips so you're talking. Bisa naghonghong ra. But there is a benefit to speaking when you pray. Not the message, but it's good. Don't worry, in just a minute, I'll let you sit down before the sermon ends, all right? Verse 5. Ako, mipahimutang kanako sa paghigda og natulog. Ako mimata, kay ang Ginoo milig-on kanako. I would disagree with that translation, milig-on. The word is sustained. That's mipalungtad. Diba? Sustain, mipalungtad. Meaning, when David lay down to sleep, kabalo siya daghang tao nangita niya, kanamo patay niya. Kung natulog na, di siya sure nga mumata pag-usap. And he said, but I woke up. Why? You sustained me. That's kipalungtad. Ang Ginoo may palungtad na ako. Tell the message this morning, or this evening.
I'm going to change my title. I don't like the title. I'm going to change the title. I'm going to take verse 2. Many there be which say. I'm going to add the whole phrase, of my soul. Adunay daghan nga nagingon mahitungod sa akong kalag. I want to talk to you about that tonight. Many there be which say of my soul. May daghang tao nag-istorya kabayan nako. That's what he's talking about. There's a lot of people, and this is what they say. Many there be which say of my soul. Kampota, thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message? Would you fill me with your spirit as I preach it? Would you help me to help our members? Lord, would you be with those who are tired and those who aren't feeling well? Thank you, Lord, for their faithfulness. I pray, Lord, that you bless every person that's here. I pray, Lord, you'd help us to put everything out of our minds. Tabangin kami, Ginoo, nga magpadaplin sa tanan. Magikan sa mong hunahuna or makapokis me sa pagwali sa imong pulong karon. Help us, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mong maglingkod. Matag panahon nga ako mubasa sa Psalm chapter 3. Kupta nga akong kasing-kasing sa verse 2. I like verse 2. Maybe I don't like it, but it burns when I read it. Before we talk about verse 2, we have to look at a little bit of history. Kini nga Solomon gisulat ni David diya sa pinakalasud, pinakamakasakit nga panahon sa iyang kinabuhi. Ang panahon nga iyang kaugalingong anak nga si Absalom, nag-alsat na batok niya aron si Absalom ganahan mahimong hari. Pero kung siya mahimong hari, kinahanglan mo patay ni David, kay si David ang hari. So si Absalom, ang anak ni David, ganahan mo patay kaniya. O, daghan ang tao sa gingharian, nagdapig ni Absalom. It was a heartbreaking time. Lusod kaayo nga panahon alang ni David. But David's suffering had a different element, na lain butang nga nag-affect sa iyang pag-anto, sa iyang kasakit niya ng panahona. And that was this. While it was happening, David knew it was partially his own fault. You know, kung mga pagsulay mo abot, and you're really hurting, when you know you did it to yourself, kana magdugang sa pagmahay. And David knew. Absalom rebelled against his father after David's sin with Bathsheba. Kini nga katalagman, kini nga situation diin si Absalom nakig-away batok niya dayon sa katapusan gipatay diha sa gubat. This was the last event, the last part of David's punishment because of his sin with Bathsheba. Tungod sa iyang sala, uban ni Bathsheba, murag, ang daghan ninyo, kabalo sa story, pero ako mag-review kadyot. Diya sa 2 Samuel chapter 11, si David nagpadala sa iyang army, ang mga sundalo, aron makigaway batok sa Ammonites. Pero si David wala kuyog. Nagpabilin siya dito sa Jerusalem. Nga naman, wala'y rason. Sa atong nakitaan, nagtapol ra siya. Kana lang atong nakitaan. Kay, what do we see in the stories? Ang iyang army na dito sa syudad, nakigaway, nakigubat, and David is getting out of his bed in the evening. So, alas 6, alas 7, maybe alas 5, mubangon na siya gikan sa iyang higdaanan. What has he been doing? Laying down all afternoon. Maybe all day. Wala siya raso nga nagpabilin sa Jerusalem. As far as we can tell, he just didn't feel like going to war. So, ako nindot nga general, si Joab, kaya niya, ako mag-send lang kaniya. But there's a problem. When you don't do what you should do, you get bored. Oh, by the way, summer break is dangerous because you get bored. It's amazing. Mas daghang time, mas kamayang pagbasa sa Biblia. Palihog, ipasabot na ko kabayan ni Ana.
But it's true, isn't it? We have more time and we do less good. Amen. He got bored. So naghigda. Dayon sa kagabi na, kagabion, however you want to say it, nagbangon siya. I'm not tired anymore. And the Bible says, naglakaw-lakaw siya diha sa atop siyang balay. Kaya dito sa Middle East, ang balay dili sama sa atuat, dili mag-ana, just flat man good. Gihimo sa cemento or bato or something like that where you could walk on the roof. The Bible talks about that. Samtang siya naglakaw-lakaw ra, naglantaw siya dito. Now, of course, the king's house is probably the highest house in the city. Makakita siya sa tanan. And he looks down, ug naay babae nga naligo diha sa atop sa iyang balay. Now, that is stupid. That is stupid. Why would you take a bath where everyone can see you? Why, klaro. Guwapa kaayo siya. And David, diretso ang iyang kasing-kasing na dani, so siya nagpadala sa mga mensahero. First off, nagtingog siya, nagbantay. He didn't look away, he watched. Nagtugong ang kaibog, ang doubt, ang tingwa, magtubo sa iyang kasing-kasing. Then he sent messengers, kinsa siya. They came back and said, David, she's married. Naminyo siya. Naminyo siya ni Uriah the Hittite. That was one of David's mighty men. Dili sundalo lang sa army. He was one of David's listed mighty men. And he wasn't even a Jew. Hittite siya. Nagikan sa sons of Heth. They were distant relatives, pero dili sila Jews. Nga naman kini nga Hittite, usa ka sundalo diya sa army ni David. Simple kayo. Siya nakakita ang Diyos uban niya nga hari, ako mo pil niya. He joined David because God was with David. And now David is lusting after his wife while he's at the battle. Wow! By the way, don't ever trust your heart. It is wicked. Bisan, mubukayo ang panahon sa katapulan, matingala ka sa sala nga mahimo nimo. Nagtapol si David. Kamay, pipila ka adlaw, pipila ka semana basin. And now, nasa dito, diya sa gilaay na. So, tungod gilaay, naglantaw-lantaw. Diya sa paglantaw na, gwapa nga babae, nagtutok na, wala nag-ana. And then he's asking, kinsa siya? Oh, naminyo siya. But it was too late. Ang iyang kasing-kasing hingpit nga nadani, dali siya makapugong. He said, bring her here. Og si David, nagkawa sa sawa ni Uriah. Samtang si Uriah na dito sa guba alang ni David. Wow! Dayon si Bathsheba naburos na. Naay problema, si Uriah nasa guba. Naay mga tao kabalo, si Bathsheba nakabisita ni David. Kini lisod kayo matago. So si David naghimo sa plano, kinalan mo padala ni Uriah derhe. Dayon si Uriah niabot, pero wala siya ni uli sa balay. Nagstay siya dito sa barrack sa palasyo. Naguba ang plano ni David. So sa sunod gabi, si David nagpahubog kaniya. Naghununag kung hubog na, muuli siya. Dayon okay naman, kay nauban sa asawa, ang tawa kabalo, di makakaton. Hubog na siya, nagstay gyapon sa barracks, sa palasyo. Sa sunod adlaw, si David nagsulat sa letter ngato ni Joab ang general, iyang gisulti, kanang ko ikaw mangita unsang pinakadelikado nga area sa guba, di inay kaaway nga kusgan gyud nga maisugong kayo. Kanang ko ikaw mag-assign ni Uriah dito nga makigaway batok sa pinaka maisugon. Dayon kanang ko ikaw mag-atras, ipabilin siya rong mamatay. Dayon si David nag-seal sa letter, mihatag ni Uriah, o si Uriah nagdala sa iyang kawilingon, death sentence natin ni Joab. Maka-imagine kaniyana, si Joab mag-abri sa order, si Uriah nagtindog dito. Kanang ko si Uriah pagapat yun. Kana ang sala ni David. The man after God's own heart. Kana ang kalalom sa iyang sala. Adultery, pagpanapaw, nagkawa sa asawa sa lain, o murder. Aron siya makaangkon ni Bathsheba nga iyang kauling asawa.
And it worked. Gipatay ni Uriah. Human sa pipila ka semana, si David nag-angkon ni Bathsheba. Siya nanganak. Oh, kini ang anak ni King David. Okay naman. Oh, naipipila kabalo, pero okay naman. Pero naiuska detalye nga gikalimtan ni David. And that detail is called God. Look with me at 2 Samuel chapter 11 verse 27, the last verse. Murag nag-uswag, naggana ang plano ni David. Nagpakasal siya ni Bathsheba. Iyang kinabuhi nagpadayon, ang iyang army nakadaog diya sa gubat. Si Joab nagpadala sa mensahe nga ni David, hey, hapit na ko mo daog, ikaw kinala mo dala sa tibok nasod diri, aron kung mahuman ng gubat, ikaw ang makaangkon sa himaya, kaya ikaw ang hari. So kinala ka mo anhi. Joab did all the work, and then David got there and he got the glory. Siya ang nagkuha sa korona gikan sa hari sa mga Ammonites. Murag nag-work yung nag-uswag yung plano. But look at verse 27. 2 Samuel 11:27. And when the morning was past, morning is not buntag, it's pagsubo, ang pagminatay, naghilak si Bathsheba para sa iyang bana. And when the morning was past, David sent and fetched Bathsheba to his house. Fetch means kuha. And she became his wife and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Apan ang butang nga nahimo ni David nakapasilo man sa Ginoo. David sinned. He covered it. Nagtago siya sa iyang sala. Wala nagsugid sa Diyos. Wala nagbalik sa Diyos. Ug nagpadayon siya sa iyang kinabuhi. More like 1 year kapin. Wala siya nag-istorya sa Diyos. Layo kayo. Go with me to Psalm chapter 32. Na pipila ka chapters nga gisula ni David human sa iyang sala. Human nga nagbalik siya sa Diyos. Pero tanahong Psalm 32 verse 4, we'll only look at one verse. Mag-describe siya sa iyang pagbati, niya ng panahuna, niya ng atuig, samtang layo siya gikan sa Ginoo. Psalm 32 and verse 4. Psalm 32 and verse 4. Kunana, say amen? For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Kay adlaw ug gabi ang imong kamot. It says mabugat, that's nabugat. Kay sa miagi, nabugat nganhi kanako ang akong umog nahimong mala sama sa ting init. I'm adjusting the translation. We need to look at that, Led. But I want you to notice the phrase, day and night thy hand was heavy. Have you ever experienced that? Nakasinati ba ka niya na walay lingaw-lingaw kung bugat ang kamot sa Diyos diha kanimo. And you can't escape it. Walay lugar nga makaikyas ka gikan niya nga pagduot. Day and night. Kung magsulay matulog, di pwede. Kung mumata sa buntag na stress gihapon. Why? God's hand is heavy. And for a year, nakigbisog siya, nakig-away, he fought against God. Dili siya ganan mo angkon mo, sugid sa iyang sala. Can I just say, when you feel God's hand, run to God, not from Him. Kung maglayas ka gikan sa Ginoo, listen to me, He has a really long arm. You can't get out of reach of His hand. Moato ko sa laing syudad, ang Diyos na po dito. Mahubog ko, kung mumata ka, nasa gyapon. You can't escape it. You can't escape it. Get right with God. There will be no joy, walay kalipay, walay kalinaw. Hangtod ikaw mubalik sa Ginoo.
But after a year, basing 1 year kapin, wala ta kabalo sigurado yun, we know that the baby was already born, na tao na, 9 months. So for a baby to be born, so at least 9 months, probably closer to a year, maybe a little more than a year. We don't know for sure. But after dugay kayo, ang Diyos nagpadala sa magwawali ngadto ni David. Ang Diyos nagpadala sa usa ka magwawali nga walay kahadlok. Iyang ngalan si Nathan. Nathan had courage, but he also had wisdom. Kumukit, pipila lang ang mga story kabahin ni Nathan sa Biblia, pero ang imong makita diya sa kinabuhi ni Nathan, maalamon gyud siya sa paagi nga magduol. Si Nathan nagduol ni David, pero wala siya nagdiretso na story kabahin sa iyang salap. Siyempre, ang Ginoo naggiya niya, pero siya nagsulti ni David sa story. It's kind of like a parable. Nagsulti siya sa story ni David kabahin sa duha ka silingan. Usa, dato kaayo, ang lain, pobre kaayo. Ang dato na ay daghang panon sa karnero. Dili just usa ka grupo sa karnero. He had many flocks of sheep. Daghang yun yung baka o karnero. Tanan, dato kayo siya. Ang pobre nga lalaki, na usa lang nating karnero. One little lamb na siya nagpalit sa diyak naggamay pa kaayo o nagdako siya ni anak ng karnero sulod sa iyang balay. Sama siya nga pet, like we would have a dog or a cat. Not a cat, cats are evil, but a dog. Amen, Beth? And the Bible says he fed the lamb his own food and let it drink out of his cup. Now that's just gross. That is not the same as swallowing an ant, okay? And gross. Pero what Nathan was illustrating was pinalangga kayo. Can I say it that way? Pinalangga kayo kini nga gamay nga lamb. Pero sa story ni Nathan, usa ka adlaw, ang dato nga silingan na ay bisita magikan sa layo. Og sama ang culture sa Middle East kaysa Pilipinas sama sa Pilipinas karon kung naay guest kinahanglan mag-entertain. So, ganahan siya maghimo sa dakong meal para sa iyang guest. Pero di siya ganahan mo patay sa iyang kaugaling karnero. Pusa niyato siya sa balay sa pobre nga tao, nagkuha sa iyang karnero, nagpatay niya na aron mo pagkaon sa iyang guest. Kana ang story nga si Nathan nagyon ni David. Nga naman siya naggamit niya ng story. Kay si David uska shepherd. Si David nahigugma sa mga karnero. Si Nathan nahibalo. Kini nga story makatandog sa kasing-kasing ni David. O unsa na itabo. Sa dihang si David nakadungo sa story, napuno siya sa kalagot. Get out of here, you dumb. I was just talking about dumb cat. See what I mean? Cats are of the devil. I just want you to know, all cats go to hell. Oh, no, that's not true. There's an expression in America, all dogs go to heaven. I don't know where it comes from, but it's not true. I do know that fish won't go to heaven because we're not going to eat fish in heaven. Hallelujah. And so si David nasuko na. Go to 2 Samuel chapter 12. We're going to read some of the story. We're coming back to our text. The message is short. The introduction is long. Si David napuno sa kalagot. And before he even knew who the man was, diretso siya nagpahayag sa sentensya para sa iyang krimen. Now, kita, siyempre, makalantaw. Si Nathan naghimo sa illustration. Ang dato nga tao si David, ang pobre si Uriah, o si David nagkawa sa asawa ni Uriah. Klaro, yun, makikita ta. Pero si David na lubog kayo ang hunahuna, nag-experience siya sa pagkasad ang dugay na ang Diyos nagduot niya. And in the stress of his guilt, he wasn't thinking right. And by the way, when you're carrying guilt, dali ka masuko. Oh, siya ang problema. Pero nga naman dali kayo masuko ka. Si David dali nalagot, di klaro yung hunhuna. Kaya nga naman, tungkol sa iyang pagkasadaan. Look at 2 Samuel. Si David diretso nagpahayag sa sentensya. And David's anger was greatly kindled against the man. And he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die.
And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. Ug ang kasukot ni David nahaling sa hilabihan batok sa tao. Ug siya miingon ngadto ni Nathan, ingon nga ang Ginoo buhi. Ang tao nga nakahimo niining butanga sa siguro mamatay. Now kinsang tao nga naghimo niya na? Si David mismo. Nagpahayag siya sa iyang kaugalingong sentensya. Pero what siya kabalo? Verse 6. Ug iyang iuli ang nating karnero upat ka pilo. So pila ka buok yung gikawa? Usa. So pila ka buok iuli? Upat. Upat ka pilo tungod kay siya mihimo nining butanga o tungod kay siya walay kaluoy. Now I want you to notice, ang sentensya ni David nga nining imaginary tao na duwa ka bahin. Una, siya nag-sentence kaniya nga mamatay. Now clearly, kini nga sentensya walay hustisya. Kini nagikan sa yang kalago, wala nagikan sa balaod, wala nagikan sa mayong paghukom sa kaso. He was just mad. Na-stress siya tungod sa yang kaugalingon pagkasad-an, and he made a really stupid judgment. Secondly, first he said mamatay siya. Then he said, ug siya mag-restore, mag-uli sa fourfold, meaning multiply by 4. Fourfold means multiply by 4. Like panaglitan, if you take a piece of paper and you fold it once, now how many layers are there? There's 2, na double. Diba? If you fold it again, now how many layers are there? 4. So it multiplies. Every time you fold it, ang pilo, mag-result mas daghan, it multiplies. So that's the word fold in English, and they use pilo in Bisaya. So he said he has to restore the lamb fourfold. Now, sa diya nga bata pa ko, kana nga sentensya, kanunay, nalibog yun ko kabay ni Ana. Okay, panaglitan. Kung na'y murderer, sulod sa jail. And the judge says, I sentence you to be put to death. Tomorrow you'll be executed by the firing squad. And then on the next day, na'y multa. Kinahanglan ko mo bayad sa multa. See how that's a little confusing? If he's gonna die, who cares if he has to pay sheep? Diba? I always just thought, really, David? Mamatay, mo patay niya, dayon? Kinahanglan, who's gonna give the sheep? He's dead! Iyang asawa? I don't understand! But here's the thing. The second sentence actually agreed with the law 100%. Paminaw ni, ako tayo mabasa, Exodus 22 verse 1. If a man shall steal an ox or a sheep, and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So, kung baka man, o ikaw mukawa, o mo baligi, or mukawa, o mo patay, kinahanglan ka mo uli 5 ka buok. Kung karnero, upat lang. I guess because cows are more expensive. I don't know. Pero kanak gyurang balaod. If you steal a sheep and kill it, you have to pay 4 back. So the second one was actually correct. Sumala sa balaod ni Moses, and David was supposed to follow the law of Moses. But in the story, in the story that Nathan told, who is the rich man? David. So he just pronounced judgment on himself. Kinahanglan pagapatyon o kinahanglan mo uli ikaw pat. Fourfold. He didn't know it, but he was declaring his own sentence. Now look at verse 7. Look at verse 7. Then said Nathan to David, Thou art the man. Og si Nathan, miingon nga to ni David, ikaw, mao ang tao. What did David just say? Kini nga tao mamatay o mubayad, ikaw pat. Fourfold. And then Nathan looks at him and says, David, it's you. Ikaw manggod. And then si Nathan, nagwali siya mensahe, gikan sa Ginoo, ang Diyos mihatag kanimo sa gingharian, sa mga asawa, mihatag nimo sa tanan nimong gusto. Dayon ikaw, nagbiya-biya sa Ginoo, nagkawa sa asawa, and he preaches a sermon. So David said, the man who did this is going to die.
And then Nathan says, it's you. Jump down to verse 11. Look at verse 11. Tanawang verse 11. Thus saith the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house. Meaning, gikan sa imong pamilya. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tanawa, ako mo patungha og dautan, meaning kadaot, batok kanimo, gikan sa imong kaugalingon nga balay. So this is God's sentence. David's sentence was he's going to die and pay fourfold. And God says, okay, the sword will never depart from your house and from your family. I'm going to punish you through your family. That's what God said. Look at verse 13. Finally, David admits it. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. Period. Og si David miingon nga to ni Nathan, ako nakasala batok sa Ginoo. I want you to notice something very, very important. He didn't make excuses. Do you know what our problem is? Oh, sorry Ginoo, nakasala ko. Pero, no. Confessing your sin means you stop making excuses. I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, verse 13, and Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, meaning ang Diyos nagpasaylo na kanimo. You see how quick that is? David confessed, God forgave. Does that sound familiar? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. You ever notice with Saul, wala siya nagsugid, wala siya nagangkon, wala nag-alibay, and finally Samuel says, what? I hear sheep. Okay, you're right, nakasala ko. Pero ang mga tao ang nagpugos ako. Always nag-alibay si Saul. And guess who God kicked out of the kingdom? Saul. David committed a much bigger sin, but he confessed it without excuses. Hingpit ang humility. I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Look at the next phrase. Thou shalt not die. Now, God could have killed him. Sumala sa balaod ni Moses, ang adulterer, ang tao nga mukawa sa sawa sa uban, pagapatyon siya. But God said, no, thou shalt not die. So God didn't follow David's own sentence against himself. Not in this part. Let's read the design. Og si David miingon nga to ni Nathan, ako nakasala batok sa Ginoo. Og si Nathan miingon nga to ni David, ang Ginoo sa mikuha sa imong sala, dili ka mamatay. David confessed, God forgave. However, there was still a sentence. God said, the sword will not depart from thy house. And then verse 11, I will raise up evil against thee out of thine own house. Ako mo silot ni mo pinaagi sa imong kaugalingong pamilya. Now let's take a step back. What was David's sentence? 2 parts. Remember? Part 1, he'll die. What was part 2? Siya mo uli nga 4 times, right? That part of the sentence God kept. David paid 4 times. Una, ang anak ni Bathsheba, kanak nga anak gikan sa ilang sala. You would call him in the sign anak sa gawas. In English, we would say illegitimate. That baby died. That's 1. Dayon si Amnon naglugo sa iyang kaugalingon igsuon ang anak ni David si Tamar. Nagguba ang iyang tibok kinabuhi. That's 2. Dayon si Absalom mipapatay ni Amnon. Nanimalo siya ni Amnon para ni Tamar. That's 3. Dayon si Absalom nagrebel batok sa iyang amahan, nagsulay nga mahimot ng hari, and then Absalom was killed in the battle. That's 4. He'll die and pay 4-fold. You're not going to die. But God didn't say anything about the 4-fold. David paid 4-fold. Ang Diyos
nagdisiplina sa iyang anak. There was a punishment. And the nation watched it. God said to David through Nathan, ikaw naghimo nining asala nga tago, pero ang pagsilot makit-an sa tibok nasod. And it happened. Everybody knew what happened to David's family. Silang tanan nahibalo unsa gihimo ni Amnon. Silang tanan nahibalo namatay ang baby ni Bathsheba. Silang tanan nahibalo nga si Absalom nagpatay ni Amnon. And what would you think kung ikaw na diha sa nasod sa Israel nakakita nga mga boom, 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 ang Diyos nag-spank, nagbunal ni David? What would you think? You would think, you know what? Murag ang Ginoo nagsalikway na ni David, dili na siya mutabang niya. Would that not be a natural thought? Tanaw ang dakong sala. Murag ang Diyos na nagsalikway na kaniya. Let's go back to our text verse. Psalm 3. Kana gayud ang gisulti sa mga tao nga nagdapig ni Absalom batok ni David. Sa tibok kinabuhi ni David, ang Diyos ang mitabang kaniya diha sa tanan. Pero sa dihang si Absalom nag-alsa na, nag-rebel na, ang tao naghunahuna, ang Diyos dali na mutabang ni David. Busa sila nagdapig ni Absalom. Look at verse 1, Psalm 3 verse 1. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Verse 2, many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Adunay daghang nga nagingon, may tungod sa akong kalag, wala na'y tabang nga lang kaniya diha sa Diyos. What were the people saying about David? Ang Ginoo di na mo tabang niya. Tanaw niyang sala. Ang Ginoo nagsilot na kaniya. Sama ni Saul, sa dalit madugay, nawala na siya. Pero naidipirensya ni David o ni Saul. Si David nagkonfess ang sala, si Saul wala. O ang Ginoo nagingon, ako mi pasaylot nimo. But the people said, what naitabang para niya? No help! Ang Diyos nagsalikway na kaniya agad sa iyang sala. Kana ang gihunahuna sa kadaghanan. But they were wrong. Are you listening to me tonight? They were wrong. Why would Ahithophel, the wisest man in the kingdom, join Absalom? Well, two reasons. Number one, si Bathsheba ang iyang apo. So nasuko siya ni David. But number two, nagatuo siya nga Ginoo dili na mutabang ni David. But he was wrong. He was wrong. God had given David a painful spanking. And by the way, if you are saved and you sin, God will spank you. Kung naluwas ka, anak ka sa Diyos, o makasala ka, ang Diyos mo bunal gyud nimo. And let me tell you, God's spankings hurt. Okay, kamo nga, bata pa, kung makasala ka, o kabalo ka, kumuuli ka, bunalang gyud. Kinsay mong ganahan, mama or papa? Kinsa ba? Mama or papa? Mama. Si Ma'am Ruth si Joey dalit maminaw. She spanks him and he fights. She spanks him and he fights. Daddy steps out of the bedroom and looks around the corner. Ah! The power of Papa. Let me tell you something. God spanks harder than Pastor Mike can in his preaching. When God spanks, it hurts. God had given David a painful spanking, but God did not throw David away. Tonight, I want to make a very simple application from this whole story. Simple kayong kamatuoran. Paminaw na ko. Ang kadaghanan, naghunahuna nga si David,
Gisalikway na sa Ginoo. Listen to me tonight. Kung na kay mga sayop sa imong miagi, kung na mga butang gihimo nimo nga karon gimahayan na butang gimahayan na nimo karon. Listen to me now. If you have things you regret, it doesn't matter what people think about you. It doesn't matter what people say about you. If God has forgiven you, accept His forgiveness and go forward for God. Kung ang Diyos mipasaylo na kanimo, ayaw kabalaka unsay gihuno-huna sa uban, pagdawat lang sa pagpasaylo sa Ginoo o pagpadayon, pag-abante lang sa Ginoo. Tanan tao sa nga nagdapig ni Absalom nagatuo ang Diyos nagundang na ni David, ang Diyos naglabay na kaniya, ang Diyos nagsalikway na kaniya, pero sayog gayud silang tanan. David said, I have sinned. God said, I've forgiven your sin. And God used and blessed David again. Human sa pagbunal na ay panalangin pag-usab. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung kita mag-ingon nga kita walay sala, kita naglimbong sa atong mga kaugalingon o ang kamatuoran wala din kanato. Kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala o sa paghinlo kanato gikan sa tanan pagkadali matarong. Listen to me, Christian. Kung nakasugid na ka, kung naka-confess na ka sa imong sala, listen to me, ang Diyos may pasaylo na kanimo. Kana ang iyang saad. He has, wala ko nag-feel nga gipasaylo yun ko na napay pagkasatan. Stop it. God said He forgave you. Believe Him. Kung siya nagsulti, ikaw mo sugid, ako mo pasaylo. Ikaw may sugid, siya may pasaylo. God has forgiven you. God has cleansed you. Believe Him and go forward. Pagtuo kaniya o pagabante alang kaniya. May I say, ignore the critics and follow the God who forgave you. Pagbaliwala sa mga tigsaway, mga tao, magastorya kabayan ni mo, ayaw ka bala kanyan, ha? Dali ka kinala mag-defend sa imong kaugalingon. Dali ka kinala makiglali. So, no, dali, you have to do that. Just accept God's forgiveness and go forward for God. Si David nagsula sa daghang salmo human sa iyang sala. O kana nga mga salmo, dakong tabang kanato karon kung kita makasala. Pila ka kapanahon may Kristohano nakasala o sad-an kayo, bugat kayo akong pagkasad-an o magdagan siya ngato sa Psalm 51, ngato sa Psalm 32, ngato sa Psalm 6 o mukita nga ang Ginoo mo pasaylo bisan ang pinakadawt nga sala. Wow! Una-una, kung si David wala gyud nakasala, wala tay Psalm 51. Ang Diyos naggamit niya human sa iyang sayo. If you've confessed your sin, God has forgiven you. Believe Him. And if He has forgiven you, wa kay katungod nga dili mo sunod niya. How wicked would it be to refuse to follow and say, di ko mo tuo nga ikaw nagpasaylo na ko, so dili ko mo sunod ni mo. Unsa man? If He has forgiven you, accept it, believe it, and follow Him. Christians, listen to me. Kung naay tao magsaway ni mo, ayaw kabala kaniya na. And by the way, don't go look
don't be stupid. Don't go look on. If you know somebody's mad at you, why would you go to their Facebook page? Hello? Unsay pulos niya na? Unsang pagtabang nimo? Kumulanta. Unsay, kanang kumahiblo unsay ilang gisulti. Kai? Does it make you a better Christian? No, it makes you mad. So stop it. If somebody is your Facebook friend and they are messaging you, nag-message or nag-post ka ba nimo, mokita ka sa ilang mga post, block them. Say, wapasin sila masuko. Nasuko na daan. Block them. Nga naman ikaw mutugo nga ang ilang kaligut-gut mo guba sa imong kalinaw. I don't want your poison and I don't have to look at it. Kung naay tao nga mag-post sa maot nga mga butang, ako dili mag-follow niya. Pero usahay, ang atong kasing-kasing ganahan mahibalo, unsa payang gisulti. Kay, simple kayo, garbo. Ganahan ka mahibalo sa iyang gisulti, kay ganahan ka mag-defend sa imong kaugalingon. Pero ikaw ang mawad-an sa imong kalinaw. Was that clear? Listen to me now. One of the best decisions you can ever make is, I'm not going to worry what many people are saying about me. Who cares what they think if He has forgiven me? Wa ko'y paki unsay gihuno-hunan nila kung ang Diyos nagpasaylo kanako. Who cares? That was what I was gonna call the title of the sermon. Who cares what people think? But I didn't want you to know where the sermon was going, so I changed it. Who cares? If God has forgiven me, I will follow Him. Tugo namang ulo, piyong mata.